आपली खबर सांगता आयच्या दिसाक जेन्ना क्वेश्चनराच्या वेळार प्रश्न जे सरकाराक घातले खास करून विथ दी स्टेडियम जे पेडणेच्या गांवांत येता क्रिकेट स्टेडियम GCA हॅज टेकन कंट्रोल फॉर लास्ट 8 years and as per the agreement 10 yearsाचो तेका क्लॉज आसा. We asked the Chief Minister that after 10 years will you basically make sure that this is a prime land. If GCA according to BCCI they are not supporting any project, why was that land being given? It has to be taken back. त्यानंतर जे आमगेले ह्युमन रिसोर्साचे जे स्टाफ आहा तांकां मुखेलमंत्रीन उतर दिल्लें ऑन द 31st of March की तेंगेली सॅलरी जी GST आसा ते प्रोटेक्ट जातले म्हणून. मुखेलमंत्रीन मान्य केला की तो मुखार तें घेतलो म्हणून. आज बारीकशें जरी तर तुमी चोयल्यार द बिल with regards to structures that they have given an assurance that they would come with a bill. We will speak about these structures, about the High Court direction possibly later. आयच्या दिसाक budgetaचे I gave a detailed analysis of where the government failed, what is happening in the finance department, how the law and order has failed, how crimes are rising, how murders are rising, how rape is rising, how the budget has failed with regards to 20-25%. जेन्ना बजेटाचे इन द लास्ट 3 years the interest वाडत आसा आनी इंट्रस्ट वाडत आसा हें दुयेंस रोग मुखेलमंत्रीन बंद करपाक जाय बिकॉज this is basically something that it is on the heads of the people of the state. Continuous borrowings हें वाडत आसा. कंटिन्युअस जे जावं दुसरे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जावं जी सुविधा आसपाक जाय ज्या पद्दतीन आज सायबर क्रायम वाडटा ज्या पद्दतीन सो दीस गवर्नमेंट बेजिकली हॅज फेल्ड ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स. यू लूक इन डिटेल आनी म्हाका खात्री आहा इन डेज टू कम दॅट वी वील कॉर्नर दीस गवर्नमेंट. टुडे टुमॉरो वी स्टार्ट विथ डिमांड्स. So म्हाका दिसता स्टार्टींग विथ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट एंड सेवरल अदर थिंग्स एंड यू कॅन सी बिल्स हाडपाचो प्रयत्न करा. नो स्टडी एट ऑल. दे आर जस्ट बुलडोजिंग. Absolutely, it was pointed out by Dr. Kalus that this will not stand in law, but still despite that they are continuously moving this edge by putun amendment artly. Maka dista they are with the same thought process that was 6 months ago. Kai changes na and the people are watching. AI based attendance in panchayat from 1st August. The benefit is panchayat from 1st August. AI based attendance in panchayat from 1st August. त्याचा किती बेनिफिट जातलो असो दिसता? See, benefit कित जातलो, we need the figures and statistics. Today AI, we spoke about drones, but जो illegal नुस्त्याचें जे हें जाता illegal LED fishing, तेजेर जो पड illegal जे ड्रोन हाडपी मंत्री कडेन खबरूच ना ते ड्रोनाक कितें जाता, कितें उपयोग जाता. तो ड्रोन हाडून हें illegal फिशींग बंद जातलें, LED फिशींग बंद जातलें. हें सगळें म्हाका दिसता खास करून AI इज अ टेक्नॉलॉजी दॅट इज अ बिग सब्जेक्ट. सो लेट अस सी. इट शूड नॉट बी. आय होप इट हॅज टू वर्क बिकॉज अदरवायज हे पंचायती जे गव्हर्मेंट सेवरल सर्वंट इट इज अ लिथार्जिक इशू. पीपल आर सफरींग गोईंग देर पीपल हॅव टू गो 10-20 times. अ सिंपल थिंग बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हे सगळें इतली बट हे क्रोनीक सिस्टम जाला. वी नीड न्यू टेक्नॉलॉजी. We definitely welcome, but we have to see its effectiveness. काल ॲडमिनिस्ट्रेटर ऑफ साऊथ गोवा कोंडा तेणें डेमोलिशनाची इलिगल स्ट्रक्चर आसा ताका डेमोलिशनाची ऑर्डर काडल्या. बोगमालो चिकोलना ह्या कोमुदाच्या जाग्यार 19 इलिगल स्ट्रक्चर एका हॅवीवेट पॉलिटिकलाच्या आशिर्वादान उबे जाल्या म्हणून मोरमोगांव तालुक्याच्या. तेजेर तुका कितें म्हणणें? आनी एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन तेणें डेमोलिशनाक काडलें तें. See, the law is for everyone equal, whether he is Mukhyamantri, Minister or NOP. Everyone, it is the same. आज जावं फ्रेंड्स कॉलनी आमकां तरी दिसताली फक्त बिचोलेच्या गांवांत आहा काय कितें. हें सगळे कडेन असले ह्यो म्हाका दिसता फ्रेंड कॉलनी आज दिसता. आमकां दिसतालें 1 कोडी आसा 8 कोडी आसा म्हणून आयको येता. म्हाका दिसता हे law has to act. These structures have to be demolished if they are illegal.
and whoever tries to put pressure, we will make sure we will raise our voices, because illegal is illegal and you cannot do time pass. We will make sure that these things, law takes its course and these structures are demolished. Thank you, sir.